partai kelompok ada. Siapa kita? Calon Dadang. Calon Dadang. Calon generasi anak Dadang. Cat, Awak dia bisa putih gitu? pahlawan lawan Merkuri mau sido. Sok tahu gen yang dua, semungkin jangan Merkuri. Menapa mau ada cara memedi gitu kok sini. Nelo, kapur baru sama Cak. Oh, ini kan yang enak muaci putih cara medi. Memedi orang timpalnya kene bagusnya. Kapur barus. Yen semeton sareng sinaga don putih. Bel kapur barus angon. Pemirsa sarang sami bertemu kali sarang titiang nyoman dinda sagitanya lalu sami tertiang. Ngoncap jarangnya pemirsa sarang sami ring acara Nutriga nutur Ortigada. Pinanggal 10 Agustus 2022 Orti sane presiden kantor inggih punika wenten anak istri muatan SA langkung raga saantukan mak inggih kurenahipun sareng kali ring kamar. Penanggal 10 Agustus 2022 ring Banjar Asrul. Saksi Master Agung. Miralang suara sekali banget. Kalian miralang sekali kaca belah ring hubungan sama anak istri. ID pemirsa sarang kami ngiring jasa bantu sejabatnya nih. Bangkit yang sambung sarang emiring TKP. Inggih, susunan di dalam rama sane wonten ing studio, Titiang Emi Mulyayang saking Banjar Asinule, Kecamatan Srebel, Kabupaten Gadang. Nggih, mriki Titiang sampun sarengan sinunggil warga berinisial AG, sane mirengang suara ketuduhan kedunungan irke. Sapunapi kesaksian beri kejadian puniki? Ibi tiaman ngode sarang ragane sedian tari, sagetan dia sebuah gelem-geleman pusing cara biasane. Asapunapi ngawenang wicara sane beri. Ibi saget dauh jam kilo ngelemangi, tiang sedang jalan niki maju di dore rumahne sedian tari, sagetan dengar tiang munyi belan geduk sareng teriakan sane keras. Lantas tiang ngintip puling jendela nih, sagetan tepukan tiang di sedian tari sampun sede mewak petis. Inggih, matur susun bi. Asapunika gadya sane kepanggih mriki. Titiang kewalian ring studio. Semua untuk Emi sane ring TKP. Aige, kenapa? Pemirsa sareng sami serunya nih, tadi siang paling baru sani litang puniki. Tapi dia kan bertawan kaget takon. Ini bodrek dar bilang sakit gigi, sakit bangkel, sakit basah. Bodrek, relax. Selanjutnya nih wenten kalah Bruna Trini Satate nongkrong ring Banjar Oyo. Keakehan Bruna Trini Sandy memuatang rauh ke Banjar Oyo, jagi ngagen genah metunangan. Sapunika paripola Bruna Trini Satate ngerere gaje galah jagi rauh ring genah punika. Tulis semeng kantosungi, akeh hajengan sionan lemak ring genah punika. Pemirsa sareng sami, giring biasa nggak jangkapnya nih. Tapi yang sambung sareng Eka. Nggih, matur suksema di dalam rama saking studio Tiang Eka Muningayang saking Banjar Oyo, Kecamatan Srebel, Kabupaten Gadang. Inggih, drikit Titiang sampun sinarengan sinunggil Bruna Trini sane wonten ing Oyo Festival. Mbok. Nggih, Pak. Dari naken iki nggih? Dados. Nggih, dari tawang lakan mbok-mbok iki sini nggih. Yang sendi. Yang ini. Mbok Emi kan Mbok Emi iki saking napi. Yang saking Banjar Gadang. Yang saking Banjar Gede, Mbak. Mbok iki pindah nih. Yo, ini kan penter kamar kosongnya tadi. Mbok iki mana? Gila.
Kira-kira udah bisa bersumpah sekali. Wah, 5 kali nih ke ditegaskan. Nanti bisa saling berdua wanita. Ini mbak soalnya ya keren mbak. Selain itu masih cowok zaman jadi cukup aja satu cewek mbak. Ini kan asal ini tunangan mbak Sandy ini ke mami. Slebang. Mantap pokoknya mbak. Ya sama dia sampai orang. Dah. Riwayat Amelia. Serongkol. Yang cuma di desa kita ya. Pindah ke